kiri alhamdulillah nasabak nigi tau magala baca alhamdulillah najapuiwi alena tau ikhlas. Najapuiwi alena tau ikhlas. Magai nasabak alhamdulillah segala puji bagi Allah batuanna puramana ni nasoronga papujinna kurifuang Allah Ta'ala. Apapun yang kejadian tetap alhamdulillah. Nigi tau mak baca alhamdulillah natanrangi alena maka dia ridha terhadap semua ketentuan Tuhan kepada dirinya. Yeah. Dia ridha. Makanya nak baca guru alhamdulillah. Tanya innalillahi. Tanya innalillahi nak baca guru ta. Alhamdulillah. Kenapa? Agar supaya dia ridha kepulangan anaknya. Ya jadi di tanwe wadi mati baca alhamdulillah tapi aja tafaring kalingin kita we apa ana rimpu ama kita we deh ya kok dia paham